There be a me can say me chire mo say give some time a time to expose time. Mama brebre no be expose ye bre. Me ka chire mo say NDC government me ni Mahama because obetena kunyam so be pen. Ne time ana kaya ye for kwara komo omo pan minimum oh minimum but mo na mu bia ze mu ni Mahama me ni Mahama. E dey comedian as well. Ghana for the children so want to mo colored TV. E dey akwaje black and white. Open last camera. Open last camera. Ama omo e dey anibele. Abeka so media ze wuzu enye easy. Aboso kan for omo edili cast. Omusu omu de bufu e kasa nurses esu omu de bufu abe blast teachers e de bufu abe blast yem amefu omu odwo nso de bufu abai koma adwen a kire Mahama aha Penyah block media meso wa say ni di mo obe like video no da ma subscribe button sambe kede notification for no latest update na be kire wa adwen da ma me e wo comment section so ba so no che for so enya bi ahwe so ye per party at 2024 na election campaign message and some na e wo ewo mu a na ye NDC government. In fact, NDC party omu nsem no. Hey. They say I said mashada my the free ice cream for tertiary student every Friday. Ya twanya maye. Mo de mo ka refi. Mi refi yo. Ice cream na wai. Ice cream na wai hene. Ewai. E fia de bia mo ka se mo be tertiary university student no. University student no. Wo ka se be mo omu ice cream edi e fia de bia ewai. Oh. Tronko a. Chatro. That Ghana for no. That Ghana for no. That Ghana for. That is me. Politics in Ghana abeda ne na da. Ye na da omo nyi to me. That is me. That is me. Was ya. Na da nsem a ye tin 2024 campaign time na enye easy. Ato Forson konya se we so aban no ebeto koko bag 65 million. Mahama ekwo shia nursing training student for school mu no aka chiro mo me ba. Men sure automatic posting. Alawano metua mamo. Mo be national service. Mo ya me make sure say manti bia mo nsabeka makatua. Manti bia mo nsabeka. Ka se mo be national service. Manti bia mo nsabeka. Krachi. Eh. Oza ka de. Obi na tv. Obi na tv. Why ni? Why national service? Omuzanga. Every and you know, NDC government, as I say, about so kind, did this car spare pass no. Almost almost on ba born bibia be perform but abusia nyame anim ne kureni Ghana for no e de yaw ene abufu abekasa dwadi for ma car dealers for obia be kan mu nsem then nsem omu kan de 2028 Mahama name this one here 10% de kuro mu nya o Ghana anu huh abrabo no mboto no se wa ase no o se no na teachers assistant mu ye obaye wa se no na nurse assistant mu ye obaye wa se no teacher training ni na okosu na assistant mu ye obaye wa se no chese obaye de na won se no kan wa kan obaye de na won se no ade ye bo se blabeto emu ba be se ya braba na wada no homa mbofo wano de unya tumi wie ya ni udikudu ni ohusu ban part 1 part 2 part 3 part 4 where the other ye costo gu okruma uko kachire so uko yen confirm egu okruma ofrim confirm de ede ngukon ketenkete asan we ni election wako imagine ho amenti wase wo de aduru na we ni election na say because how come senka nipa desani a wodwene enom nkwan e ma wo de ngukon ketenkete eye campaign e ma oto abama how ese school yem painful ye don ko tena class yem pimpa uniform nche papa painful enkokrafo ne merwafo no sankrofo na eyi so omo ke to abama NDC part 1 part 2 part 3 part 4 na ambulance ni kuruma part 1 part 2 part 3 part 4 na glamsa sell man baby a part 1 part 2 part 3 part 4 na light ni kurum ha
Dear na okruma mo ye mambofo. You talk about MPP. Hey, like are you people you talk about MPP? That be I will be a washing craft 4.2 million students. You talk about Tiano. What build the schools? It was SHS be across Ghana. Be was I could see different blocks. You talk about this kind of government. Government a coronavirus by or G and Kwasio. Hey, seriously. More than 1 year. Dollar confirm more than 1 year ni. Abana beto electricity so. Watu insuso. Onu yankasa insurance watum. Onu yankasa roadways watum. Uko register car watum. Divela tom charges in them. Yentime who said dollar no. Send your man enkana na. Jabosa. Omampenyi na na do mreso. Near ton I have vet jabos near ton 4,000. And now uko beton 6,500. Sprinter. Alternator near 700 and now got about 1,000. CSC can't get be dollar confirm more than 1 year ni. Abana beto electricity so. Watu insuso. Onu yankasa insurance watum. Onu yankasa roadways watum. Uko register car watum. Divela tom charges in them. Yentime who said dollar no. Send your man enkana na. Jabosa. Omampen. And let me say I didn't come be. Yet kura abina to all social media influencers and media houses of Ghana. I can see almost every media house be gonna be a nipa abaya man position. Enti timamufono brea breno. Reportage be any home. Media house be me report it, obi me nkanwe. Esanse obi afuma boma. Obi nipa ye yiba akon e de akwa kwhye baby. So all those media houses, Joy, Peace FM, UTV, all those big media houses, no, baby, I could be you be any park or baby, into be a pluma bomber won't mean casa. Na one was say, UTAC, SETAC, TUSAC, JUSAC, these people are on strike and so be ankan wasem. Ubia grante. Obi say you tag to sag ne de etre cross na de ade de obi mpo nima de kro. These people are on strike. They have not been paid and they are on strike, but amanfo mpo en report here media house be ho wodi ho nkomo obi anka ho hwe security services 12 months allowance ni nyina mai obi anka ho hwe nurses 11 months salary allowance my ubianka howe. Media houses are quiet. Now, a show of rumors and I intimate and yaman bebre. But we will talk and we will let the people know what is going on in Ghana. This is the reality of the Ghana we know today. The cocoa farmers have not been paid, teachers have not been paid their salary for 15 good months. Inflation, the can't be inflation above from. Inflation above from Timiankasa. Koka $1 atete so ntimi enkasa kokko akuafo ntio muka teacher zu kokko akuafo Ghana cocoa farmers ekosei emamo amamo no ekosei edemamo ase we mahwa me ese me nkasa but I don't know toda what wa kawanu tuma enyi Ghana, I am passe the whole world. Your IQ at a third ampa. Your low IQ. And NDC party and Kadovaka Trabama NDC tea. So I dream ni for one. A buyer with me dadam. I could fabric to me the Mukoko besing from 450 educato 3,050 as a 3,001. Most debut. Obia went to me ama mubida. Ama 1,000 kradan. E baye betwa montro. Ato Forson say abai ni ti mo den. E wo say omamo 65 e na omamo 3,000. Na abai ni ti mo den. John Mahama si den obey increase mo hwan to 70%. Obejina campaign platform su twantra mamu gidiye. Randia beye ende onoda kokofo ano. Ayene kasa kese no ototona onye skentria mo kano. It's not Metro TV jujene numu kansama kese Ghana for aya muma mweni nda ho
Emma buji diye. Ekotu aba. Etia MPP aban. Etia MPP aban. Mo won se bronya kremo ani bi. Mo won se bronya kremo ani bi. Ye ntwia moka. Mo kokwa ye toys kana ye si entumu so ma mo no so na. Mo kokko kakra no so ye toy no so ye si entwia moka. Hwe se de asam na ya reho. Hwe se de marwafo nkokrafo esu. Free education so no ma be say ni yo. Enne mutual school fees nketinkiti you. Enne yesi dollar abafom. Chese kana no mo burugu ho. Ghana sika enne gold reserve MPP aban ed kodru. Your friend is saying 30 tons no. NDC aban etimi aton my swatia ba 17 tons. Hey Ghana for mummy enjoy tribal politics. Mummy ma yeninda ho na NDC for no kill net aban. Mo said on kwayo mo de mo faso. Mi hu sector bia nani age our Ghana sisia. Obiesu. And nada campaign trackers ye and NDC twachira mo hesa me jefi enne. And there was a gold board, mo gold, mo galamsey. And they see me and kasa and they come nipa no atum. Yes mo kasa peni achemo. Culture of silence asambe biu. Koko for more demonstration. Ema mudue wate. I feel your pains. Hard drain pa. Nanso monka fra. Na we enya lesson emfa mamo. Na NDC tie. NDC ama meboa Ghana dawo. NDC ama fit Rollins abreso. NDC wa meboa Ghana da. Nanso NDC na musu beto amano. Enam na da ne ntro. Ene baba Jamal wetime nya sikama oche TV oche moto sikane free himfa nanso yenye sika ntwe kokofo round ya bena oye mokoko eyi no obehia ho a tia roba kunwa e no teso mokra mo huye ne hi mo huye ne tan e ho kra na wo behia mo no krampo no o feel se on belong ho obi a wan kofo mu da ye de ne ye eyi etukoko anoma ne ye yi monka fra wate nyame nka mo ho no ndi mo asama mamo no china so biem o china so biem why munsua nyansa mama boy no kwa ne to meska nie china ya so wa ene wo de ya nto koko nyina gua me wo koko me ba ko school ya me ba koko ya nto ye cheka wusu betumu berede o ko fa we ato so ye chia ba do mo o berede ye ni o Mahama. Sama Mahama jino ni msese dia na Taxation. Me metim ko ska free no. Wo ba Mahama mela, ba ka perform sika mame. She. Ma to ko kwa to me duro. Na ko kwa ni kudu aye tua ye kwa ene kwa no kwa ka che se wo. Sika ni ho. E ti ka metim sika free Mahama. Wo mro bi wam ka ska sika kwa. Ba o mi amra ne say. MPP for ba. Ya ho toyen omo ye bibia wo men so ma ye timamfo no ye ni abam na so ya so ya ma ko free education me be ba we so university ni nyina ye na na adro na be se de sa no ma ma ho to na ba and this for so ba ni mo be ye nyina ye timamfo na so ya so omo nya bi kwa omo nya bi mo omo dini na ho fe omo na ye we nto mo ja ho ko ni ye nya bi aka se and this for ye we ye o de be da obi ye MPP for na ye se kwa mi kruto koku dem o dwa no kwa ba me ha Yesa nya me robadi na otote cha no bako kokko sika ni wo yesa mamu ye enkoye mama ba ya ade ye nto ade yesa sine ye maso ye te no mo de dollars sisa dollars abafom enso the water be boarding light be boarding mo de bia ne de dollars sisa ko fa tete mo so patu atete so kwa mo ye kire se enhye boarding ti yesa mama kokoma tisadi no mama ka so ba ye so ehu di wa ye o se go bebre emu bia nyansi ama ye huri mede de meka ne sa memo no ya pedo bebu ni yo wo ba ye na ne ma ya basa eni ama na ya basa papa sorry free so ne ama betra ya dwam ne mo ama no ama ne asumdwe mlam se mo ja hwegu adoso enso na nti sa betra se mo ja hwegu adoso ena ba kwa ne ha ya to ne atwa ne ti na no ya kura hono ma bo ka chipo okurom ekura mi enu okwo mo na ho ko bi do ma me so ya so ekura mi enu ya oba ya hu kura ni bo ko mi sa
ya tisa ankrani ya kwa matumsio Mahama de obaye de in fact enema of for man kasa mu gina da bi agina na MPP penso so de ko gina mo yesi atum enti ye de ye penesa de oye na ye de ye penesa obe memo wansantra so de mi de mi hia no watna so amepe because mu gina de agina na wate petrol so nti de oye na ye pe MPP for mo kanya mo na mama ya mebu amai no amani nya tumjo amani nya kwaso na mamu aba NDC wa mu kuya wa mu baba ya si emo ya for the buy huni me ba ko Fred Kent ni bi me ba ka chire me ka ko pa me nya ye aso me ba ko bi ate ko for the buy huni de o ma ye abusia ene okọ abosu okan ba bi e ton spare parts na eja dem e di pika spare parts de lese wo hodum omo to pia fa ejan omo tie NDC aban su ntesu kokko omo se John Mahama ne na aban so omo ahwe yi a wo ye kira wo mo be ye ti omo na nya asem ketwa de na aba ke wo na etaban aban koto be kuma frakadam aban atayi aban a won dua hiafo ho aban a wo bu Ghana fo komu wa ye na ade ni bi ene ye koda sori ya Mahama say eto a eda eye spare parts so VAT eda spare parts so wa pagam every 4% one fan ko 5 one fan ko 6 one fan ko 7 wa twam 10 to 15 pre ko 20% ana we increase no akoduru enti first no nka woto spare parts a eto eda so ye 4% ene Mahama edi eto no akosoro akoduru 20% na no na spare parts de lesi eti ya omati kwa pai omusi ebuo Mahama wo o ba be ye president ye na yetiti ye mu remu ekoto form so ma wo e ma wutimi gina ye ye bo echidom pa eye campaign ma wo e ma be ye president wo de senka wanya hwe ama wa asia anka abolo kro no wo de se wanya hwe wanya bibi papa bi anya ma ye yan anka wo de taxi e ba be to ye so ama ye nwuma egu na no na omo se NDC aban ya hwe ya chese demonstration wo be ye ti na we Ghana ni a wo car we talk spare parts this is the implication ya but na mchechi omo yi first no se ka wo to spare parts ebo na ye gege wo no ye calculate 4% of it near the account no watua enti se wo to spare parts na 1000 Ghana cedis ye ba calculate 4% of it which is 40 Ghana cedis near the account na 1040 Ghana cedis no watua nene increase ko 20%. It is all cost spare parts, same spare parts. 1000 Ghana cedis now. You be calculate 20% near the account. Instead of say ubetria 1040 Ghana cedis previously now triano. Say ubetria 1200 Ghana cedis. At one every 40 Ghana cedis, I could do 200 Ghana cedis. And it spare parts, same spare parts now. O turn 1000 Ghana cedis are now utria VAT. 40 Ghana come na 1040 Ghana cedis no ya pagem every 1040 Ghana cedis no akodu 1200 Ghana cedis pre ko 160 Ghana cedis ana ban dia account NDC aban chese wo mo ndwene Ghana fo ho mobile mo fa blog kra nsi form kiosk nkuko bu kra mumbo bi nanso sike coach ba breman e wo mamumanya mo fa anya ehwe ana mo side to ebu Ghana foko mu ana mo be ka kire en se sami jemfi di dollars bebri efra mo na ne aba sami jemfi di dollars bebri efra mo na ne aba ka mo sign the taxes sign back cry den go there kufu ado pegu honom ma twene nyina ton ayenhu ba bia sika no ewo ene ne ma sign the aba ne say a year tax VAT and I'm increasing every 4%. I got 20%. And you see, this is not just the reason why in here. A year I book so kind for buafu. And this is our first budget. And almost this special impost levy be assigned by no affect spare pass. And this animal when you know and a buabu so kind for a coma and then almost voice it out. And then ya no kwine obi wabu so kind. First no na otokania 100 Ghana cedis e betimi edi be 1 week and then I just worth of 400 Ghana cedis ansa na etimi ni wacha 1 week and this animal we hardship e koso eto aban ni di bu Ghana fo kom any baby a yenhunu sika no baby a efa
eno na ama abosu kanfo eno mo te Ghana fo omo te aban no so ntesu kokko na kufu adu tab kesika enu an ye da sutia enu an ye da sutia enye kesika ye gese ya ye dey ya ti so ente so maame me de enkame kura ye bie de ho ekame maame e de dollar ya ka se ma mo se dollar hweme masanti aduane na hweme masanti body e do na hweme nya dollar hweme de ane dollar ya ka se ma na me dollar ma te dollar so na ma te dollar so na ma na te dollar me de ane na hweme ene koko na manfo esisi dem a yankali a yen omunya security bronyam abepim saabre ekom na edi amanfo eti nipa kwa ni body enyini kura na wode yawo na akotwa na wode abeguro yento ayesibi a body ali yento nyina enyini ye na eme yento esanse wonya sika ntwa aduane ni wode yawo na akotwa body ali wate ede ba de na mama wo yi asase we so nti ya ha ye ho to aba ede mama anti mu dia fra mu ya mo mama nka se minkyere mo me ka se mbia kyere mo ye nyina ye oman ma edi pani bi wo oman mu ne wo ya ade na nya a o se etimi ka me se wo ya ade na nya meka wo pa chimitum enya ne nko ade me ye oman ba a me yetima mu ne de enya meka Minya BP ni minya NDC ni minya CMP ni nya minya PND parties na wo oman ni nyina ye nyina Ghana fo ye nyina dia but minya politics enso wo ya ade na nya ye ba beka wo ya ade na ya ye beka nanado akofo ado penso wasi boys ni twa bet do nti wo de betting tax beto betting so last wa kwade wasi wo be twa betting nim o mo bi an twa bet wo Ghana abiem awa bra no me adwuma bia so ma youth no bet oso betam the tax to so why would we seek to baby ato data bundle e dey twa bet na wadi no ni asa to who high science ya be kan boys ni dwai ma amanfo be ye video fa ho ye nyime kura me be kan bi na se wa ya ade na enya no ekotia boys ni nti no obi abeka me boa John Mahama waba no ma wo ye nyame nhira papa fu esam ene noma emu anwa yatete noma so kama onzo wa ya ade nyame nhira na embom Mr President mo oni nko teachers for homa me Mr Mahama wadaroma mo oni nko teachers for homa me ma teachers for dadwene teachers for mo munya important thing wo ni so ene wo mamuom mesrawo Mr Mahama dwene teachers for ho teachers for bre ebi tempenten kwa no mo ntime ka me yatimamuni me o my Ghana ni ba o se me timi ka bi teachers for bre tempenten kwa Mr Mahama twoni teachers for mame me pam chawo NDC aban me dam me pam chawo me se MPP ni NDC Chira wa je ba me e wo conversation ai Penyah block media